So nan video jodi a, mwen pou montre nou ki jan fè makiyaj ke la. Mwen te fè on lot intro an mwen te komanse makiyaj la, men mwen patre men jan te soti a. So mwen souwete nou ta reme video a, pa bliye balon like, and pa bliye abone. Okay, so men ke la, fresh face and everything. I don't know how to say nervous, but I'm nervous. Paske mwen pa jan fè makiyaj moun blanc. Like, mwen toujou fè makiyaj. Mwen toujou fè makiyaj like moun ki menm koule avem. I plucked my eyebrows yesterday. You know when you plug, you go on top. So, Kela kon koule blonde pou sousili, koule sa pa bon menm. Ou bezon koule, sou koule, même koule Kela, ou bezon koule, kwa se marron yo di. Ok, so, nou jwen an lot crayon.